ene le motho jwalo ka rona. uJobe bazalwane, Jobo bazalwane waphila unaphila impilo esiphilayo, uphila wahlakalelwa izo zonke izinto ezisehlakalelayo, le rona kodwa sibona uNkulunkulu engavumi ngayo. empa re bona modimo a sa dumele ka yena. uNkulunkulu ame ngakuyo, Modimo a eme ka yena athi nolo uri e seng yena khalo. e seng yenwa. Bazalwane bekhona abantu, Bazalwana ba teng ba bekhona bakholwa, ba re ba kgolwa bekhona bazalwane, ba teng ba kodwa uNkulunkulu khona athi hayi empa modimo se uri e seng ka yenwa. My Jesus, kubizwa ukuthi uyidele, nka re itele hayi uthamathe sakhe isifamba nka sao sefapano o latele. uNkulunkulu kuphela Ke modimo fela ongafune enye into kumuntu, a sa batle ntho e nngwe uthi motho iza ngamandla onawo. uri tla ka matla o na le ngona. Abantu abaya emasontweni bathi kufuna imali, Batho ba dikerekeng ba re batla uNkulunkulu akafuni lutho, modimo a batle ufuna letho wena. ka wena. No asixoxeni, Ha re bueng, no asixoxeni, ha re bueng, so yezwini asixoxeni. ha re tlale ntseng ha re bueng. Abantu banento eziningi Batho ba abasho, na le dintho tse ngata baze bathi why lokho, why lokho. ba re seng hobaneng hona hobaneng hona Uma ekhona kuwa why kuwa nje. ha le teng hobaneng ho ba tjena. uNkulunkulu akasiyo umuntu, Modimo a se motho, uNkulunkulu uyalimela izwi lakhe, modimo a lemela lentswe la hae, futhi uNkulunkulu uyakhuluma nomuntu. modimo a bua le motho Irregardless ukuthi yakuzwa ho noma sa kgathaletse wa motho kapa tjhe. abangizwa, Ha le nkutlwe irregardless ukuthi ho sa kgathaletse yakuzwa. wa motho kapa motho. Bakhona abantu abangamuzwa, Ba teng batho ba sa utlwe modimo. ngeke siqamba manje. Re ke ba re Kodwa qala uma ufuna ukumuzwa, iyabuya. ya uyena. Wena usitshela mina ukuthi awumuzwa uNkulunkulu. Usikayesa nna ora utlwe modimo. Hey, ifuna yena. Batla yena. Uthi ngifunele. Uri mpulele. Ndisenokutholakala. Ukhona. Ukhona. Hayi lithi uthi uhlabela neBhayibheli uthi inkosi yehle emazulwini. Uri motho lona thewa magodimo. Awuhlekanga umuntu kuphela. Ha wa hla motho fela. Uthi uPaul Paul uNkulunkulu Ke modimo. Kristu. Ke Kristo. uNkulunkulu ekuKristu. Modimo le ho Kristo. uNkulunkulu hamba uJesu. Modimo na apare Jesu. Weza kithi. Akaholo. Wasehlisa. Aqala Waphila impilo esiyiphilayo. phila bophelo bo wajapha, waswaliswa, wahlukunyezwa, waze wagcina ngokubulawa, abagcina ka ubulawa. wahlupheka. Ahlupheka. Yini ohlukanisa wena Ke ka marona le lerato la hae. Ncwadi kaMshumayeli, Lengolo la Mshumayeli. asifundeni. Ha re baleng. Ngoba mangifundele Moruti kena haufinyana le nna kopa mpalle moruti kopa mpalle. Ncwadi kaMshumayeli, Lengolo la Moekelesiya chapter 7 verse 8. chapter 7 verse 8. Inkosi yehla ezulwini. Verse 8. 7 verse 8. Ngicela isihloko umfundisi egameni lika Jesu. uMshumayeli chapter 7 isihloko sakhona ukudabuka nokuthokoza. Kunekhoma la. Lithi iBhayibheli uzocela umfundisi uhambe nami. Lithi iBhayibheli ukudabuka.
utabuha udabuka nokuthokoza luthaba la umbhalo uyiqala kahle le ndaba mngodi uyiqala hantle taba uyiqala ngokudabuka uqala kabuhlungu abese egcina ngokuthokoza abasagcina ngoba umuntu mayiqale ngokuthokoza ubana angeke amelane nokudabuka hathonela wemelana nobuhlungu uthi ukudabuka ubuhlungu bese kulandela ukuthokoza ubosawulatela thaba umuntu oqale ngenjabulo uthaqalile ngathaba ngeke akwazi ukudabuka akeke athi babuhlungu and umuntu oqale ngokudabula uthaqalile ngabuhlungu oqale ngokudabula uqalile ngathaba uyayikhukhumuza uyayiphamisa uyayikhukhumuza uyomtshelani utamuzwenza umfundisani uwamrudai ukhuzani ukhalimela ini qhubeka sona pheli ukulunga nokungalungi. okay ukulunga nokungalungi uluka lusiluki ibheke lento sebanthena ukuthi umbhalo uyiqala ngayiphi hore mungodi iqala ngokujapha kadile ka umuntu ujapha ngoba sisubuhlungu utawuka ukubana ujapha ngoba izinto ingahambi ngendlela utapha banithesa ukamehekatsi afisa ihambe ngayo kathi labahlani afuna zenzeke ngayo kathi labahlani yesa umuntu othokozayo mutathaba akakubheka ukubi asebi bubi akwenzeki vela japha awenza lo angithi unakho konke ubani onalethuba ujabule uthabile ukulunga nokungalungi uluka lusaluki qale ngokulunga la qala kawuluka mo uyayizwa manje wayuqa isithe ukuguquka lento ayisaqali ngokuzwisa ubuhlungu isaqala isiqala ngokuthi ikuphilise kahle isaqala ukuphilisa phela umuntu elungile ulahamutaluki wamkela konke uamala ubekezelela konke umamela tsohle ngeke bangizwe ngicela ufunde u8 mfundi Uverse 8. Kungcono ukuphela kwendaba. ngicela ukuyeke qhubeka uye lapha la ngale kwekhomo sobuya la Kwekhomo. ngale kwekhomo Onomoya obekezelayo. ngifuna le ndaba onomoya obekezelayo yana le moya omamela Ungcono kunoziphakamisayo. onomoya obekezelayo yana le moya omamela ungcono kunoyiphakamisayo ubitira unale iphamisa ngithi mina kirina angeke umuntu akeke muntu engafundiswanga ngokulunga asarutwa engalunganga esaluka angabekezeli aska mamela angabekezeli asamameli ume walunga akile uzokwazi ukubekezela uxasiba umameli ngithe ekuqaleni iseqalo umbhali wale ndaba mungodi uqale uqalise ngokuzwisa ubuhlungu aleka buhlungu wenza ngokudabula asakautabuha manje manje useqala ngokukwenzisa impilo usaqala ukuthi lento ihamba kanje urintana itsamaje uma ihamba ngokulunga ayitsamaka izibe nanokubhekezela itlebele kodwa lento iba ihonga umoya ihola kimoya abangizwa abantu nakeke kuhle bathu batho abankutlwi nakeke kuhle bathu ke kutlwi batho unalomoya omuhle una le moya omuhle umoya omuhle moya omuhle unomoya omuhle una le moya omuhle unomoya kaNkulunkulu una le moya wa motho lento iwumoya tshwana ke moya kanjalo noma ngenza kabi le ha ke etsa ihola umoya tshwana ke moya buyela futhi ehlokweni mfundisi ukulunga Nokungalungi. ukulunga nokungalungi uluka lusiluki umuntu angakwenza ukungalungi motho awuyeza usaluki umuntu angakwenza ukungalungi motho akayeza usaluki akusilo umuntu owenza ukungalungi isimotho yilo moya moya alithe izona moya uyiphakamisa moya wayiphamisa ugcono ubitiri onomoya wokulunga alale moya ngoba uluka ukwazi ukubekezela ubani utsiba umamela funda u8 mfundisi ngiyacela sizothandaza Kungcono ukuphela kwendaba kunokuqala kwayo. mamela le ndaba nje yami nawe taba ena ke ya ka le wena yokuthi siye esontweni ya hore re a kerekeng ngesonto siyakholwa futhi ka sonta re a futhi kgolwa sibizwa kwazalwane re bitswa bazalwa khona la iyakhona ho na le mo yang teng khona la izogcina ho khona na le mo e tla fella uthi teng umbhali kungcono ukuphela kwendaba kunokuqala kwayo qala ho le qete hayi khona omunye
umzalwane utenyama umzalwane elithi iBhayibheli ngomzalwa wakhe akazalekanga kahle waze wasowakuzuma wakhe wathi wayi ngizaleke kanje uJabesi akunawo akusemqoka ukuthi uqale kanjani akusemqoka ukuthi uphetha kanjani ungahlakanipha lapha kwethu ungahlakanipha lapha kwethu kodwa la kuyophetha mina khona hayi nje ukuthi ngiqale kanjani hore ke qadile jwang hayi ake ngizela ha ke ke mona ukuze ngisindiswe hore tle ke pholosa qale masontweni qadile ne ke ngena ngaphuma ngena katso kaze ngathi ayikho le ka ba ka ra wathi uNkulunkulu emuhle impa modimo wangihawuke wanginika iqiniso phaneti wangigcwalisa ngeqiniso ngoba uNkulunkulu engakakunika iqiniso ubani modimo ufaneti uma ungakalitholi iqiniso awusakufumana nini ukholwa kukho takutumela hayiyo mhlawumbe nala uthi ukholwa kukho mhlawumbe mwana ntsori dumela hayiyo ka po cha ungakahlangani neqiniso elithi iBhayibheli iqiniso liyakusikhulula iri bibili nete tla ulokolla kungcono kubitiri ukuphela kwendaba uphela hata kunokuqala kwayo unale qale weyati njengoba nale yami nje indaba naye yakata uthi ngiyakholwa ngisindisiwe hore ke akhola ke iphulusitse khona la iyakholwa unale moya athi lithi iBhayibheli iri bibili ukhona indlela itensiwe ayinhle ibua eningi phambi kwamehlo abantu mahlonga ba indaba isiphetho impataba ke indaba isegcineni ukuthi siyakholwa hore re akhola ukuthi sindisiwe ukuba ibiza ukuthi siyaphi ubani taba ibisa una re akayi Sikholwa sonke 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 ka ufela re akereka kodwa indaba ukuthi siyaya na igcineni impataba kiyele ka pheletso indaba isegcineni taba ipheletso kuningi endleleni kuningi dingata dithotse lethi soyi lombhalo eqale ngokudabuka ke ka ho mongadi aqale ka utlwa bohloko wathi waqede wathokoza qala thaba uyabona ukuthi siqale sizubhlungu mhlawumbe endleleni utlwa bohloko ukuthi phinde lasithi siyajabula khona mhlawumbe siphinde sidabuke futhi kodwa kunendaba lokho ingasempoka ukuthi siyaphetha kulophetha kayi into esemqoka taba ebuhlokwa gcina kwethu kipheletso ukuthi simbone uJesu ore simbone Jesu ayeke iBhayibheli lamaqeba amatsonga yena limaqeba amatsonga hayi ithi iBhayibheli namanxebe alimaqeba amatsonga hayi simbone uJesu simbone Jesu ayi asafika asho thi ibophela abafika nje laba babuye emhlabeni ebathona hayi emhlabeni kuningi ifathe baba kodwa sifike phambi kaJesu noma besihlangabezana nani la noma kuyasithokozisa noma kusidabula kuyasidabukisa asinendaba kodwa siyazi ukuthi liyazi usuku lwethu siyazi isikhathi sethu asiyophetha khona ngayo Iluhambo lude luhambo kodwa ngicela ukukutshela indaba nobude bahamba indaba nezinto zohamba indaba ithemba ukuthi siyophetha kanjani Jesus